Anay, kom weg daar. Stop Anay, Anay, stop. Kouwer man! Gaan Dion, gaan! Pas op hier! Stop Anay. Anaykie pas op. Kom uit. Go Dion! Mooi. Daar sy julle Willem Bosma. Daar kom Willem Bosma. Mooi probeer. Stop Anay, pas op. Pas. Anay, pas op. Kom precies! Wat op Quebis gaan! Help hem, Frederik! Help hem! Tackle hem!
Asai, daar is kry die bal. Tackle op. Go, tackle hem! Tackle op. Tackle op. Vat hom, Kry die bal, Vian! Jay, kry die bal. Hardloop, Go, hardloop. Vian, help hom! Go, go, Vian, help! Mooi seun. Hulle vat hier bo. Kom julle. Tackle op. Asai. Arman! Go. Goed zo, gevallen. Haai vriendin. Go, Chrissy! Hi, maar. Van het. Hou my kind, het is lekker. Skies, man. Wat nou? Kom julle. Ek wag net aan jou werk. Ek dink mam se nie. Mooi posies, mooi. Kom julle. Asai, staan gereed. Mooi julle. Kom help hom. Help julle. Kom by Samuel. Kry die bal. Kry die bal, Jay, tackle op. Mooi. Mooi. Ja. Kom maar man, kry die bal. Tackle maar man. Mooi, hey, tackle op. Vat hom, Vian! Ja. Andrew. Ai. Kry die bal, Kry die bal, ouwens! Kom maar man. Oeh, dit is nie aan in hom. Asai. Wat doen voor toe? Go. Mooi. Kry, help hom. Bly by Joy, bly by. Baie mooi. Ai, Hendrik. Was hy mooi? Baie goed, hè? Hardloop. Vat die bal, Frederik. Go, Vian. Manne. Kruis toe ver. Weer. Hardloop. Baie mooi. Hardloop, Frederik, tackle hom. Go, Vian! Nee, man. Mooi Arman. Mooi, julle. Hy volg hom op. Gaan saam. Tackle op. Mooi. Tackle op. Mooi. Gaan saam. Tackle Arman. Mooi. Dis te stadig. Daar's appels. Eet veel appels. Vat die bal. Oh. Mooi, Arman. Go. Sopanay. Vat hom, Adrian. Mooi Arman. Great posies, mooi. Stadig, hy is hopeloos. Te stadig.
Mooi, Vian! Oh. Bring him out! Mooi, Vian. Dit is mooi. Wat ga ik doen dan, hoor? Mooi, Vian. Go, Vian! Wat dan? Oh, sa Vian sana. Mooi, kom Adrian! Ach nee, ja. Mooi, mooi. Jammer was ik nou. Het is 15-0, nee mam. Nog steeds 15-0. Oh, verkant. Ja. Mam, is die game klaar? Zo kort. Ja. Man, ek kom staan nie gou by my. Dankie, dankie dat ek vir julle sê baie dankie. Julle het vrek mooi gespeel. Regtig, Hendrik, Christopher, jy was 'n yster. Zeilstra, almal van julle. Julle het regtig vandag mooi gespeel. Van nou af, dan is dit voor. Van nou af wen. Okay. Man, ek kom ons sê dankie. Ons kan die posies doen. Dankie Vader dat jy ons beskerm het vandag. Wat ons nie ernstige beserings opgedoen het nie. Vat ons dan nou ook so verder. Hierdie wysheid vir die kinders, die liefde vir die sport. Ons dank en ons prys U. Amen. Kom ons gee posies, trek lekker vas man. Ja. Posies. Yes! Posies. Yes! Posies.